tuas Johnny Tanu ngoli nakawar ma Tanu picture Rotuma ngasu Rotuma ngo primary rakati sumi Faust is Faust. We ngo vehi onong hulma liam te sumi. Oh, Ngo la si Saint Michael si upu form folder ma form hector. Makotang la si St. John's College nguite onong magwalda onong masiota. Pays to Senior Cambridge, makotang la si Xavier College Maria to University entrance. oh, Ve makotang la si US Peter Folium Maria to foundation to degree ta to pukre rakta. Ngo kamatri rak I vunimono I fong maliam ta. oh, Kotang la si QBS ta hi fong mahifta si volong hulta. Ngo rakiti lami Fijian volong ma tata si volong ma si May volong maliam ta. Kota veut mangla si Nasinu Secondary oh, volong ma liam ta terman rue As an volong instructor. maonta. As an instructor in Nasinu to teach. Iaw at ko ito oh. Ngo ito fawan mumu iti iaw iti ngo kivesta o to fawan rui kangot acting HUT social science. Oh, okay. Ma ngo pais la transfer si silver mangla makil si irisi ma transfer mangola si grammar. Okay. Malif si grammar ka fati pur si Fijian Education Unit ratu Simeone Latinara. Fata hef ngom ngalip sa office ma fatia singo eri kongo riraki rak fit na kati experience ma fingale kong lala se rakati lami I see. mangro lami silvergram mangla se lami Fijian as head of social science kong lip site ka lifahit ita Miss Matsta yo ta acting head of department social science ma ngwe si principal ngula vilek ngula lifata ta hwaka ere ko lifata ta ngaru mo rakta ma ngo rirakite volong maliam ta ma ngolif si Nasinu Secondary ka lavani Nasinu Secondary. lavani pais la ngola la source no festa la ngotalan vaista Oh, okay. ka ngese lavani ngal pola source ofista pongwat ka la rirak ngatwaf la sula admin ma ngo no si assistant teacher ngo kat HUT ro ngo kat mangaru ite volong ma liam tene volong ma liam ta volong ma onta ka mantuta pais lang lala si education pais lang lala si CDU la yuk social science Okay. ma ngo yang galare alam ni yes ngo ya hay fingang ma vega it's a promotion mangolala mangluf site ma photo admit vera ngo to ko se ngaru ti office ta mangola si chief education officer secondary aweta ka natenili rika yat chief education officer secondary ya principal singo kivesta Okay. mango yes fata la fingali kong pala hu si Right, ngo to ka office admin ngo afla la ngaru classroom ma fatia singola ter meme ya talayaka kong la maestrak mong la maestrak ato ko ay suva la maestrak maawa to rak maawa to live si rat sikuna ka principal ngo checks and stuffing mati kaya pa isan favorita la liu me lambasa la HUT for social science ma mo yes fata ngo polim la rira kiti ma fata yes ngo oyi mate fata his ministry ma fata la tem ngo ta ngaru ite Okay. kanono mesi ngo assistant teacher ngo nama hen mano hen tata HUD ngo assistant ma ngo vehite walang mahifta o walang mo ta man tuta na to scholarship la se runner Wow. runner lari to master's in philosophy MPhil kango katwar Oi. ngo yang ngo kalpula wa iri kwa hita kong mato to roi hiti raki fiti entru I see. ma richeli mangya ingke ngo kala pong lala ka ngo tamato roi ta ma ngo yesir ngo kala ngo kalwa scholarship ta
Ma walang mahifta ka inahiyak sa scholarship ma ya nung galpolal si Hanu manglala si Uspita. Okay. Manglala si Uspita lari ito masters. Manglip si te lari ito masters ma hili sige hol ni me kakuhi tari. Oh, I see. Kakuhi tari ma chauchi awe ki Uspita pa ma ngoro mangla makil si Lavni mangin si Lavni ngo resign. Ngutalala tu si Hanu apa tu hin singa te Australia mango yang lahi mai lahi finga ngutalala cha Hanu katala ni singo to bonda ma bonda putu pradi no te signa ala ni ala si Hanu mela hu mangu katlare ka ngoya le ngula sebe to bonda faurua okay ma faurua tala ni huwa mo si Rotuma la ni ala lim si Rotuma mangon lim si Rotuma as an assistant teacher ngokat is fuangra po ngokat apply la confirm it post di siya ngokat rire mangulim siti kalam ni ke inave yeli tala uen yeli raba ma labni nam ngusiti ma no ma pukta nam ki yeli uen ma tipo la acting principal ka ngota la acting vice I see mangut wahi te kamatang tang lalim la seb ngaya sinata fuang pung la seb to fauru ka ve ma mangla sa anwa mangu katlar ma faksen fu sila ngaru mang nang fu sila ngaru ko tare tima uin ne kuplare so in a sense I had a sense of commitment ngo family to me mango ya posto staff ta auta karata was really run down pina parking alum ta poma fu sa mo ta tistire parking a chi ande era marame lita bon se ranuto ma rakta really run down ma ngo wahela hurung la rola he ma tiat kong tolis to staff ta bangya o ngo reba to reporter ngo o mango hoi bisirto me ka ngo hoi ka tipo ngo tipo ite wow tomlim surto ile ta principal mango tipo ite ma wetile lavni leu ma vakatale minister for education ma lavni leu ma vakatale ma ira ro he ke ka telegram et lem si principal ma hom si ngola packet ti kong la fire ai fire te Friday ngutala la se rakri rakta ngutala mo ka match ni social science I see mangola mangliv si te ka ngukat wafre ma ngukat wafre po run rakta ngoya kat lilire inasinu nasi awata it's future college of advanced education mangu katwa fra mangengke ngola ngo ya tam principal ma principal ma fat ni me osaid professor Kulda yero report ngo se public service commission ngo katinar dati manglif se headquarters la re to titu malavani re ngo mahi ngo se office malavani yes ngo I'm very disappointed ngota yase la hotek ela nasiuta la eta la moka eriko fasetora kektilili ma will help the teacher trainees ma ngoliu site ma faksi rong dia pote mate ma ngo lavni fes ngo ma lavni akele yirisi yir khatola nota pukut singoa a complaint the person you're complaining about should have a copy of it ma tang fefes lavni ma lavni ala fepu ma fet pukta ma fe tini sokum ma ve ma lavni ya la kelse minister ma we permanent secretary out ka vakatali ma kelse henta ma sorry, si was the minister. Makil center, mahenta ma appointment, tone mahenti singoa, not singoa. Ma yo kalpor la discipline ngo. Eriko not si tiene re not singoa. Ka eriko osa ita funda program ta. I see. Ma yo pais lang la ro uta ka ngola look posted ng wafa ya na si raki sa tukai suva. La ngola hile no kong la wasi mang la principal ite it's a promotion ka rua nasino ma I see ngoya inke ngutal ho Rotuma oi ma uteng hoi Rotuma ulam karakta pa ngutane to staff ta mangya already decided is la alili rakta ano kali tahi too much work and too much hassle ma apply for a transfer for a home principal home principal ka au nela fuite ma iskola inangaru tala ma iskola chorek iskola ali rakte
ma hoim siti temetit lavni ela hoim nge no gal por hisi Rotuma lavni ngola hisi Rotuma kipuika ela fuek ta bot fo la no se council ta purse ka botte ta langaro ma ngola ngarue ma ela hua ku Rotuma no ka bot fo la fu ma moni na rakta lan se botta ma ngola hu ma na mang hom situ council la offer council ngats maraf ta fian te ma ngats maraf spokesman ma ngats maraf fian fong op base of sport for and fong amis council waste time mango yang ke au la pot for twin pot for te au you see no ka face tu ke la real nga rene hanu mo si ula hui e reko ela ma fa mi rene aina tiene lisel famori teusi e rako se Rotuma ti teusi mo si ula hui mangia u se rakta really run down kagati state polarise ma taona amene kita suroki ma apaista kongarung la fu kala kongarung ngarui mangats marafia ma am femel ngarui ma yirnono masir tala onar bota mangia o malili e monrita fingale malili se rako la kamatan ngarui ma council luf pasta ma puse mangule mangwek masir mangya te ngaru muta te lepta tiro la kala ufsia musamutu nusone la se tita raksa e matepe fingale gis la kamat ngaru se lepta ma kongkal pula ngaru mau ere kungu reha ma te o mangula marire turak mati mana manghui me aswat tesir wayak masiri se manghui site mangya mangaru tu fingale kala pula sokya wasta mati moto hanuita ngat sok mas chorof ya mastam lekil se tapi mo koek po matina iya atam siu la hui lang hanuiti maka hator la am tala lift si rak tala ria ma ngola surek ya la surek tona ti Friday ta no la surek toneta la huek la rita pot fo mata huek mari bota mata hilti ne bota ta hila harita kat fona ma hila harit kat fona mangoma harit makat fona harit kat fona amru ngat ya la lau hoi swang la utakarakta kata oto ngarui ta ma vehi te ma ngulium si ruto mga ngarui rutome ma ira napuk la hotek hunse library ta ira yasemo kal ser mga yang library ta se iriko Wesley Mission tam high swang telemi Wesley Mission nam moni nam efolong kan nam famir sang marola ngarui ma amis river ngaru ma vehe ma mus la say library te Tuesday pa awata ka flight Wednesday kalau tala hu malahu ka masta ili lim singo ya masta ina prime minister la fewe on awita fewe monrita ma is high school ta tala entertain prime minister pun ni Monday aho pun Tuesday aho la prime minister in campaign speech ni election ma ti mangyang case kalrere isari ma hoi fingang mango hi sengat sti fang ta chairman mangi sengat sti fang la fingali mela ela hoi fingang ma tiota ma hoi fingang ma chairman ta auta ka Vicente Macrava hoi fingang ma irisi la prime minister la lift high school da ma say a library ta ma o ka kongarung tele me Australia ko hoi song mamuni that'll be a nice campaign ma that matang eta pese ma Maria Matias yo liu me education ma yo kalwanta ma Maria semua ti chairman nepota ngat still fang ma tiota fiang ma prime minister wafse ka chairman council wafre ya faksi principal tala maroni yo ma kal wafre ma kal ri ma la no mesel ri aho ma la ri aho ma am se o ka ma puk de tili besingo puk de tili besingo la hen tili la pola po mo sign la huek ne ngo library ta ngo pove puk ta kal library ta kal seir ma mosiu ali di mala susau hof singo pukta hentili me film la sign la heur mon kili pukta mon ya la sign pukta ke la heur ke lesio ngo pove pukta ka library ta la sei ma sei se library ta ka iris vei ma face to full te o misite face to full te aho ka face to ka claro sidati ma concert la me aho ka liuf le vamarasi ngaru posta po an lenta liwa e rakta mir malile ya se misi tiene soco mala faxorek la wila pola mala hoka ma ngola inki vese ma irna se pu ti ministro hota ko ngopon kala fairi se bot se council oi
ma ireke pukta lala matema ka mantuta huwa pukta singo mango hia tone ni council mapota Maria High School de ma tone tariri ma ve ma ngia harita dala forong rong harita lana pukta sir ma harita na se ministry tini am hoi fingang ma ve he tone ta ma yuga tuwa mta ti ma tang la se principals conference ngola la check ni tapin ne mongli se principals conference ka ngola se office ta ka fati pur si education esingo inke not si e you're a civil servant, you're not a politician. Maungaru ele you karakta, yang maungaru ele entertain a prime minister. As a result of it, you got what akrango. Okay. Ma kita chorhiak ma something happen along the line ma post the pukta ngola hotika. Manghe mangutala si te tipo ta leum. I see. Tipo leum ste kong lado. Mango ragati navosa ereda. Mo fawisia. La principal ho hide. Ma principal te mango Ponglif ka fati singo can't discipline me. Kalam serakta ite. Okay. It's a promotion for me. Okay. Mango vehete mango fawisi gir hotok ngo mana si rakni rot katoliko sub-sabo. I see. From a full from a hectare. From hectare. Ma from a liam ta ka base la hotok la na ngo si St. John's. Mangi inkem kalpola la hola hitu la faut rakut. Mangal pola rita tie. Ma yiri singo poi like St. John's level 1 ma notes long la level 1 notes long hot St. John mangi ingken kal hot St. John's pong kat apply hot St. John's ka I'm doing something at St. Bede's ma I want to see it through at least 3 years ayer ma te yiri singo ulio ma na for chief education officer second minute fifiang ma vese la prepare if from Honda mola hot la si Holy Cross at Tavilni. Okay. Ma awit hili si awita mangona te pukta mangi series I resign. Mo awut. Mate iris kang kalhe power site. Ma kolele ingi singo I resign la hu Rotuma. By who principal That's when I came back in Rotuma 2007, 8, 9. I see. Ma principal work ito. I see. Mato ngaru ila tabe. 2009 our 2009 May atukani over 55 amao. Okay. So since 2009, this the project atom ni po makamat mari lalong ni Hanu ya hida. Ngo Uina eri project ro. Ngo hoim si tamis itu pepchi. Hoim sa itu ta atam koop ta katla. Uina koop ta Koop ta katla lele mango ngo kat hoim re from Ceuta ngo hoim from Ceuta ve mangla la ri tu ti la hoim ka rin tu si jong te fu itu susuna ti va. I see. Marita susuna may kati sud lala mango himi fiti mangya ausela si Rian Mary chuchu kon honga te tema susui o lala chiturita. Okay. Matir chorse turita mangya no katiran ne usa ausri ne oela fuex ove makota isingo mai from Ceuta sangon samatata. I see. Sang maruita ka kotara ko singo ori switi ufa ve. Ufa talala. Mango hoi me from sang ma folder. Okay. Manghoy me from sang ma folder ma kamat mis kopte katla lilire mai October from sang ma hekta kong tikoy ira itu hila mutala la manager ire ko out ang fiancé rane korate piniminut yuka puku mas the same ta yuka selene ma iru awo kaira ma mo fu mangota tisi mota yuka ta business ta halam faksi tamis ko apte ma nguang siama ngo posi pu te mantu tai efro masang ma liamda kapais lang ula sur se Rotuma Development Board. Okay. Mango sur se Rotuma Development Board. Siya dela lang ni board tu. Amis nila Rotuma Tony council. Tony Ma chairman council. Mango Fuatan Moli. Ma fisito vice. Okay. Amis ni lai Rotuma. Matio fiti ma yiri fiti ngoinya le forete director ni former director ni quarantine. Okay. Forete tanalonga ma pini kafo former principal ma konrote ma as president. Okay. Awita kay yakat miti minister for labor. Presidenta
ma John Futioki, ma Nina Henfakanga, Okay. Nina Lotok. Lotoka, ma Sihirti, former commissioner, Misao. So, you guys meet regularly in Fiji? Tone Arroy 4. Twice a year. O tone ni kamatang hita, Larissa Notso, ma tone kamatang hita, tone ni isla kamatsi tone na foreign faula, sokir lala ni ti, ma pachitsi fauhioki, Okay. plan program ni fauhioki. Eh. Ma yaw ni slide tone and Rita, they want to feedback on what's happening in Rotuma. What's happening, Eh, yeah. Project A. Okay. Matango e Rotuma Development Board. Ka rakti sumi farlang la liu site la haiswang. Part of the committee. Mangola e kamatang tang haiswang si to remedial. Okay. Ma nono ma tone ni port ni rakore ka base lang sur as advisor. Okay. Ma witi bota hek lang utala manage te riko fahat up to this fahaiti ya marelala. Ma lead later la acting manager. Okay. Ma singo mangia usifika ngo popot. Pongo popot ngo afletiko ngarita ma as advisor ngo le mang fiang ma manager ma ko ma require more a lot of hands on no magat por time. la asok ngarita. Matango ngo te ko ma Red Cross ta lium la campaign na paisa le la sur Red Cross ta la ni Rotuma. Ma la itu ma tone ni itu rete ma tone fiang ka isa ni Red Cross mangarin mo Red Cross ta mati ma vese ma paisa ris volunteers la sur itu la liom ma miti posige heki. Okay. Posige heki ma ia ka takal sur yekre ma kolonga sur ta la liom. Matang sur se ma o tengo lift ma tare ta rese ka yirhil mo ta Vice President ni Red Cross de Rotuma. Okay. Ma Rotu monene raka hai sarangan ma ma susu te monene raka misma fulong hul ma sur ma hairang ma lili teta mis over tapi mis monene rotu mau hisang hul ma surak manguta finance nguta chairman ni finance nguta mo ka kongarong ta ma lili mau pot ve teta ma lili ma nono manom post ni mata. Wow. Mangya ngo ila wo ngo te malili la ngo la sula isle po I'm very disappointed with the council the way things are going mata huni tong na to astong yenke ngo la posam la sula mata lang la isle ko teneng ta iriko te mawin ngo kilse Rotuma ma rong ni home council ta mis mate se o mis te ma islenki sa fa isa te mawi po katlar sen am no ke mansala so matima uino yo ka Rotuma la polo utsimo but we need to have a voice la tio la sok ma taona ngo na to hasta la sulo ngo la mata otherwise when it was cousin is ngo emafo emaka mangyang ke I think this is the last 3 years I can give to Rotuma ayer lang aru mo lang la retire I know there's a lot of work on me ka singo mangya I feel happy looking back and say I've done my part. Exactly, yes. But I'm disappointed in a sense. Boy, Hill, May, October, November, December, January, February, March 2. We have not been sworn in. La Hwaka Ngarwita. Ma itu matuahita o ma itu hilong la mata mang la pola kamat la haiswang. Ma kamat se ka haipang ma chifta. Hoi fingang hunsi la ne tamis motakata ma hoi fingang se hoi tingo ya iriko noom katla lire famorit surokim hoi fingang vehne motakata la hu atas ya hoi na fe au ni homas korata ma lolta ma la osan famori la hoi swang ka galtung iriko trip tunga vehe ma ya ferhiti ahoit vese ka ya kolatungan ma ma fiang ta terma favoritar mone motakata kata tonde ma favoriti surak mia ma amkat fiang siti ba no ka tila ve tonne ni tu ma pa isla ful ma hom si tonne ni tu ma tango yang ko ek ma he ti no ka isla ve ti tu ma hom si tu ma ngiang siama kibik isla rifaxes tonne di fautis ni sa ve la tiene hol isla tonne muita mosi itu
tenemos itu. Tona rui tenemos kora business. Tona follow tenemos council. But council quarterly meetings. Malaysia rita pa mislo utsi mo. Pa chief ta toram ke. Eta mata ngota fai stuta. Ma ngola he ni tona mati ngo purpose aho tampa he. Like mangia manga true mawir pongia ayer. I have not been sworn in Ka kipika mantu te ina ngo Malaysia inke. Ngaru te mo say youth development officer. Ngaru te mo so assistant development officer. Mga isnene po itin lo to ka sanit sire. At the moment mo yang ki ngota yu ka tamhang ta pa I'm not a sub chief. Ma the lim ta tamhang ta isle yu ma mo isi mo ta ka tele ma ko nga tiko e position ta mo la ma kel visia lo hofa ka nasta. La ko na ta hila li yo. Ke na ring isfia ka family ka ta foi ne. Ma te hasta ka mit hofa ka malai mo hato la o ka mo popot poi ngare ni hoanga I tifa sa arava ka malao mati tapi ko lang organize mati ka it's a responsibility mati ngoya o tone ni council mo tala suro ka no ka ngat la hulas la ringa rita ka ya ringa rita me ko profeke la na leadership seta le hiya ka iskal hola re hola he ni pepe ka ringa rita mate famore anga ka hanu ta raksa air po ngaru nang rita ne facts ngaru so far as a civil servant and coming back as a community development advisor in all these capacities this to advice say let it ni fup si tiran di high school da first la si fiti in terms of finding a job, the cultural change, the transition from here to Fiji. Advice this pola nasi leri. Mo hana petili lawan ngaru ngwe to rei to kata irinya po tam konwang ta. Na ring ngwe pe isla rei la ring arita ka ngo I'm the one that come in I said no. Roll a little hills on after. They already have careers counseling. Ma nguinya Tony pa isla ni fata la ring aritu to lady fit pa isla don pa isla chingwata la la hita hoi ka la tok eriko ali li po ni ya po top scholarship ma po top scholarship ma to lady pa isla la lasi de ka ngu ya inke ngu ngaru rita pe ngaru singu it's not only the money it's the money plus the satisfaction manano kay ring ngaru te wafsi may waf it in now. Kano kaya rin ngaru simply because of the money, may ngaru ko at a quarter sa iya. Mangya, that is what I have. Hanap maturoy ito mo ina hili tulit ikut avesi focus. Your top scholarship, your average on Form 7 is 92. Far my average 92. Ma ren iti pa isla risite mate mga ya pasur si chouchia. Mas pasur si chouchia malike Kamawi no talaga las chouchia. Mangya no. Si chouchia man much mawi. Ayer po. Much mawi. He'll finally find his way through. Kano katon wafta ta maro. Lalit si huhala ya na kipe kong lai te malili. I've got examples ngo karis teacher QVS. Hari. Mao ngo karis teacher QVS onya Apao Solomon. Apao one of the brightest students in QVS. Ma Apao ngola fill and form ta Apao ya pa iske la la si maritime ta ya pa hua hoy. Mong fill and form ta ma fes. Ma no si tio talim we principal lim singo. Principal lim singo ai. Apao Solomon's father came. Ma pa isla Apao kala si maritime Apao la si USB. Mong si principal yung ka like rightfully it's his choice. The principal is saying, just do what the dad want. Maslam ma mo fill and form ma yala si wispita. Ma liti fill little road ma ali lipo. Ma live si wispita ma semester muita kan bitfera kalita awun. Ya kat offer se. Mi rover rako, mi awun, ma the next thing innocent. At the home si Rotuma. So at least you feel little you home si Rotuma. Ma ma rakta pa islia la rak ma huwa ka fiya malita he ma rakier ma like he retired as one of the people SEOs looking after asset management unit in the ministry
ma mo le la wa dia maya wose is very bright maya wose ma lit pas la ngaru hiek ma in a quality education le me man to Australia his wangta maya la ngaru si quality education ma quality education I think the pressure is a lot on him ma tia alsi that is just an example or to nephew li Brian ma Brian Philippo ma Brian Philippo ma ali lipo ma Tony pa isla la si FNU li la re automotive mechanical engineering or automotive engineering poi Tony ngwe la yo kan motokata mantia is a parent kalita ka dua fre malita folium ka on diploma kat vehre wow o mangoya 5 years auto foundation auto degree ta to pukrakta ve diploma te kat ver ga hune te my advice really Roy, look for a job that you are interested in anfong ela pula really ela na la really ka ela pula enjoy it as you go on job satisfaction is very very important here money is good ka money ang same much to do at the core. There's room for promotion. You can move work and move move up and ta sengo se advice hil na ngaru ita hanap ni ngaru masengo ngo nang afa ko ya utulita filota fa mangyang ke si stop that be at the limit so late kamats na isa so late so the kid live up to it no you encourage the kids is talent to do ma lihita no makatli re classroom te match te kalihita lili match te ma the main thing for us is to encourage them they should really reflect and find out their talents or where your talents are la pole la you foka la polawe God does not make trash then is the nga tsa fuek sa is mas fayo ma fayo hitu ya fayo ne classroom de ne fayo ni sisi kala you fek lili ela lili we have our plans. God has his plans. Says Maria. Matungo tiro hanap ti looking for a job. Find out what your talents are. Ma your interest. If those two can go together, ela famir wafo ta ngaru. Moto fo to na mutina ne rirak mati kung lahuk is classroom ta. Mula sa ko mo pa this reform principle mati and I never apply ma ina ngo malum de I was still acting principal. Mulif si toneni principal conference. Motorei no re rako lihe vala to principal. Marika sa you level what? Nge level what? A principal a level tisi. Well, what no level? Get you know, don't bluff. You're a principal, mangyang care. I'm only acting. But you have to say, but we confirm. You people confirm. More acting. Mango apply mala confirm. Eriko Vaista. Fisitu pa apply se post the principal. Ka yakal pula apply se post the principal. Pwe post the kat vacant. She was acting. Awat yung kamat la act. Ma rako of singoa. Ma nguya. Mula si minis nguya advertise the post. Lang la apply. La confirm of la principal. La confirm la principal la pula fisito la confirm vice. Fisito was acting vice. Pai tangu hanap te ngaru ma my philosophy about work is now vahila la aso kalinga ruita. Ela fasis it's not the pay la ya o ngaru atos te tungeta. Pai ngo ngaru rita pe. Ngaru is form pole la ngaru ma vesi at the end of the work you are happy. Mau happiness sengo to happiness ka klumra monitang po or to happiness liwa tiu me am I happy with the work I'm doing fase the result no ka ngarta veka lili I got job satisfaction my job satisfaction sengo that's really most of my pay ngaru ma vesika riof waf mata mangaru oslang hanu to rate we are happy with mediocrity. No. Wafle la ring arita Maria Lili. Melaria ling arita la ve. Mafong arita vese. Kau hunga waf. We are stamitu tau le you see conference the Rotuma no organize it. Malek mukat
Really conference, rut ka tilu ka really conference. Mono mong lim situ, patam face tu tala si conference di rut wisili, ma voice ri conference ta ri Lari tu. ma yalan ke la fakitu, po ya dia ta foya. Ma hu tilim situ, ma tam hin song rut wisili isi mo ya fingli ke la pola lim la haiswang. Organize. La usa conference. Oi ke mangu auru ngai la ngasau full si hek, ngu tien ha ma tam formulan si sumo kon la chena. Ma rut tu veh ma mam tau ne ma ngoseu ka sir tien pa islari ma tema ve mangulari lang ngasau ma tien ha tala risi ngola si fa ma rutu ve ma mangle le fenga ka te tino nga wa hek la rita tapi no straight ma tisia mangla huak mangela weekend full ne hek ngola ma rut ke ti ma tu kasne swa itu ko rut ka li ke murut ka tilu ka po ngarut na singo this is love I'm doing work out of love God is love mongri ngaru ni mong singo matau nang la rut ti ko la rut ti ko la rut ti ko singo it's the same thing Ayer pongya siro li si pukhaya o ti ta malia ha hinke isrut ka luk mangyan no yu si pukhaya o ti chisu ya antis polo la real ngaru ma hoi mati sira si chisu iroi meria famoran ring kat pore script kateriri ngaru mati sta chisu ya in your name mati chisu ya well, if they are not against me, they are with me. They're working for me. Manguya mati, kila kami singo. Kibika chisu wafke la group itu ma lari ka kat pore group lo ma chisu yave. Kami chisu yave si iri la biasa fabur sira ya. Ayer Ma chisu yang ke. Ngori ngari mo usla ngoro fiko ko. Ayer Ma famere no ka ka tangoi rengo if they're working, you know, in my name, they're not against me, they're working with me. Mata mi sirin ke mula marot ta, it's the same thing. Tutu ni ngula chi rutu, rirota, ke rutu, ma is kop ma group tutuk, but we worship the same God. Mata ngula ma organize si tamis tam conference ta. Pari. Testa advice testa pola nasi oi. De hanap ni la high swang let ri la iris lawa talenta instead of what parents want. Boy, this has been an issue for a long time. Mohe te mumu te o ekola ia heki ngo ia se ne pa isla purse ngaru na roi hili to roi ta ngia auri pur va usmauri. Auri pur va usmauri. Au mauri ne ngaru ne hili renti e repur ma poi repurta pe ma ela rola o roita la ripura mauri fasi kipika lihita pais la e match tu ma singo o ngaru le la haiswang yang o ngaru le la sakoka po tu li fai di yala si spita bi gold medalist in science Fari John John no nenta sara tu singen mafuit o tu singwata ta ma o di lita very brainy ma o di lita la si spita ya gold medal in science. Ma ve mi scholarship malasi Australia mi gold medal in science. Real masters. Ya gold medal in physics, ya gold medal in ma lita pala ke la awita. Ya país la tapinsi la hua I feel. O tu sengenta ngaru airport. Tu sengenta ngaru airport. O tu sengenta kal feel I feel. Sengenta fia po hit vari ya safe se la lau mata kata la fia ya ina maus marong ne I fear ne accident ne really tini ut ne rent me kal off power mo ya sio lean ring de sio ne sia lean ring mas pamat khadlar sautu le la lo ka kaku matak mala mes me ka toma fre ripur no itu se spor ta ela ti kilang mamor famuri ngoyang hopanga full ngopangaro ina ngoy I fear te tia kam lala ma ngat ke ngom male muriki male sapita ngat ke om full mamlala I fear te ma ka ngot yung suduru yang pepla hata pu ya ta ina I fear la fipta mislawa ai rom full ma you hoi me go la games ta ma hoi me principals conference ma roi mumita sunflower firaka ma am ta fakmura am full ma am hit I fear mo tu suduru yang pepla hata mo hat marab me le muriki singo sir I feel the susuna kamu hata pe hata pe marap meli sapita singo kesu yang kita rimani I feel the susuna mangu yuta pesi kale ale sapita muriki ta
Mangkarsa ka papo na afir tangat ka osa da Kuf kuf. See? Ngoya hey, the plane is on fire. Okay, ma pilot the car me awata ma husin in the airport. Kasi ma lilima am tat ma ngoy kalpora minute lima. Ma pilot the car ma moy. Ma am kind of ka ambulance tam fabricate mati ma puse. Am puse ka afir si susuno. Ma puse ka afir si susuno ma ngoya what happened? Ka pilot singo the ground crew mau ek makat popo tank hita. Oh, malol dat tot. Ina super boy te lo ni I feel ta mina evaporate is mission mitpo. Ma ya ositi to ta be yanke rohe. Lolta. Ka fatia singo ala lumpo po fatia you check fatin tia ta ko ka everything was okay. Mo mali la fir. Makat por en minute lima ka rita ohom sia ka ya kipika la fibek. Mata lolta lo. Lolta hufpo. Ayer. Mata maslinki il semalacha ka katale mata mati ayo ka lim am sirto me malim am sirto mano mga fai ka tunian liu ngafa me fiante mano marampe tun na mamla monguya afirta sisunde monguya afirta sisunma farpoya si fiang la fam si fiang que mai afirta sisunve monguya pilot we're lost ali fa inki irele fa ya kapuya firta karon mali mongia we lost ma palitia we are looking for Rotuma mongia maybe it's better like who is the Nendi when we still have the fuel ma fatia we are on our way back to Nendi matamla lama ka tisi amla lama ka tar raya Rotuma okay raya Rotuma ka rem ka hanap te malha Faksitinau is the rem ka hanap ti. Mam race Rotuma ka rem ka hanap ti mala. I feel the paisarang minute hekang hul. Now 40 minutes is a long time for a plane to cover. Kata mate mong is mo tong kwatala. Ka I mean that was even before kung una siya example mo hewo. Ka o tisengen tanon siya kalfira fira. Fari. Ka ta no ka ula hita pia. Mayur telefon ka ristori telefon ka ristori anro pui oi anring ir fiang sela advisory ka ir kat pora tafeta nengaru match tutu ma oi po me rahe faksi auti em to nephew tarulium hekong masiu out of 600 wow me tarulium onong masiu out of 600 out of mau ti maxita ka ya la si chochi ena faxer ini chochi telefon ma wala with that very narrow mind of what the army is mati fika to ko ti fika ikat ngaru fa ti la lang ni chochi ka ta rin ke ngoya marukyang ti la pola hola se ayer kasi oe masingo mangyata anta kopla tafsi report for meurte let the kids decide on what they want to do me high swang ti la pola na soleta ta manrui la hoiswa si na la raku gati o tu fulita filo afaf filo ai na filo raksa magati sli filo raksa te telesin jao filo afaf ta mo no ni lef high school ngen ke filo afaf au si filo afaf ngaru ta afaf it's on that line okay fax malele Master John